moron nami tangian dona boy pasaton nami kubartu pertu sa rumah tua ni ibu nami disor dia muna saluna morbewa kami emen merlut disor diulaon sa rumah tua ni ibu nami merdudu dia muha gabion merdudu dia munang sangapot merdudu nang tong hamraon. Iya, maju surah. Apa tadi bata ibu dia ibu namion naing marbungara kuarmut di huta nang di pangaratuan. Iya, maju itu. Pangiruan nami siang udah siap di son ima ngadia tuh taro yang kopang kuaran nih ibu nami di son dibain upu kumisar borong berbau. Ada pariteima ngajumuri ma diala tuata gabe heranai matutu noaeng daman dia tukok diulaon saroma dua sadarion. Ada tuata mengaturi dak kita mengaturi. Don nami matua muna kalai nami boto nami dison. Angki matu katikir bangiut di basu-basu tuata musaluna. Gabe si buat kami di tongkat-tongkat di keluarga. Karena ini morope semua dia nong haror nami maritio nemena berduduk sikat ni perbuai pirme dia mona asapir maboki bor-bor pecalongan di basu-basu tua taba pirma tot di mona lucu-lucu manang aka pakemoan. Karena ini di bahasa tikyo kami obar tu bagi doang muna ima ulah persia jarang dojolma maulahon sampai satu ulah persia kendoi karena dia gudang do merujungur na tua-tua orang namar bau kusiana satu ini bangsa dobe ulah persia na hulau kami na salaonon alam bigay bana soni mana nang taulau di permenangan on iman sada tua di hamuna si keluarga moro pejumolo helana marujungolu ibas busuata ma atong be sari batua helana rata pabormati dan namati trowi ada jongsong lebih udah kami yang musarung na jong anak kon di botol ramyo jongsong labatanna ibas lebih juli hamuna pasu-pasu resiat di bata maritima pangirodam tong tua ketik pangir asa si kecangur mau na tua ketikinan ro maritio pasu-pasu di bata dia mau jala uduk mau mangido dari kod di bagasa kolumuna tuata pasarui mangalian na dia mau arani ami kulo bersiat kopartu pangiduan ni anak kondison kebetulan lumudor atong ala sobat ro buru nami son ala ni tikian dan boy road iba sa tikdaw nung sama badan ni Burnami laho mga rubi bak ini upung naon oras may badan ni perserahan oras matotok kita at mga pasag ito paruahon na huwa daw kami di basa tikyaw di namamukay daulaw sa derion sonang so haribu-ribuan sikop ulaw ni Mardalan ibagkasal la seroha kia batok katikinan do nang tuna merarunan no totong media di bata ari najib labok terus di bana tu hinganan para satu kinani alani buat kami urus tudu di son totu sudi mauna dapatan urus yang hata na upasata mediamu ale mau bola beola tuila nami upasata mi nang doho mau baca losa so ni ngabadoan nami tua muna pamuron nami butima dari musik na malo magkuling mga luluan to materi bata ranu ngasok kami udah hula persiat pada umanyami gonang mula-mula las baru matu gudang soba asa marsoba mi to materi bata asa di basu-basu saruna asuruto di basa tiga pada mama
teman-teman nungan benda menggodong sopai alani naik pasaton urus panggabi mahami baik mari kami godong mengaliat asal dia tu kami urus panggabianon di ulang persermatuan ni kota nami sok baik dah mama. Jadi sonima hula-hula nami Raja Sibobik tekas do diberi kami di gukut do jauh-jauh nami ima di long persermautan di opung nami di sawah di harohuk kamu nado ima di nama buan nani ulan di tangam muna hamuna tuhami pergeling muna merhide huti-huti ni natulang nami merhide hon ima eme nomor ludu asa anggiak maatong katulang natulang raja nami dia ka hatamunai jumpang nami nai merludu hagabina merludu hasangapon merludu nang hamarau sika ni totong di pasah hatamu dalam ni tangyang nuna ima merhide ulus nagajang ulus sitorok rabu asa totong ma martinangi berbiniki amat nomor tua di bata tujuluan nerum di pasahak maduhami gajang barita gabe gajang barita horas ima di nalau si bigamuna si raja ni hula-hula na di sialan ima amang raja inang surugada meletumpe bolat tangan marsopa dalam nami roh dapat kamu lasma rohani razai amang permusik nami asabar hatami di nalaho manampa-nampa hula-hula nami baik damang ma gondang nahobar sih.
soalnya mah jadi soalnya mah dihamu raja nami malah tumpe somani nabui tar patu pahami Jepang ma soman hatani nama tu madok titin na tinopa golang-golang bayan pangarahut na otik sesadia be nabui tar patu pahami mandapat kamu na si raja ni hula-hula nami saya Tuhan tadi batama namanggohi pasu-pasuna sidak buati mami raja nami Jadi melihat dari Tuhan nama ngaliwan titik hita marhai pason saluhuk na marhite persaur mo Tuhan ni inanata haolongnya hita orang dihuda-huda bagasat tiga asadu serata laho makatahon namar ludu nakabuan tu parbuwata pinasa tu kamuna hitak kana marhamarangki ada serata jadi tetapi bolong ma bungata ihamu pamurun nami ya nakon ni naburu nang pumulong marujung apalagi tujuan ulala on nama terakhir manotor hula-hula muna hula-hula ni ya nakon ni kamu nama turu jadi naking perjolo doktor ramero riting tu kamu di mulawai pangidap punya ala on nama terakhir ano sayon doktor siap berajau nama anggo horong ni hula-hula on nama ejit pe hula-hula ni aka anak no kalau dirohak punya songon nariting baju kamu jadi setabi ma raja nami tumacailas roha roha musudek setano parserahani lau mangyahi makteni no buruong jadi iro tutu iko pasanato donatorasi oleh di kamu do tikigelek kamu dan najak ko sikungorna maulaw pangmudu-mudu kamu ali marujungol kamu macailas roha no buruong nung atorop kamu mga redong-redong iman matutu jadi hidung nang dok tuang matana atay ida wala ti matutu dok tutu atay so nandok ni aga natar sarati day jala ida ma dengan bahasa ni Jehovah ting mas kay basado Jehovah binabukon maranakopan jadi las kohanam mamereng ang giyak matari na mangihut lam di tabay tuhat ka ma pasu-pasu na dihamu anak ko minapuro daplaga jang binohonok pisonari alana tiki berdela do asa sawan hatan de tua ma bonok tuhamuna kyo doina ay sumur berdela ma ay na ribonka asi marwani tuhat ka na basay suday hamu galing ni napuro siga jangumu jala si torok pinopa matutu binangan siga binang tak tarabuna tu sanggar mapuri tulong ya satuan sinur mapapa muna saluna gabi na muna ni tangamuna ipur magodang masudia kada anak na ijolo muna sauma dua mahal sudia anak kona matutu matutu ipatulu hari ma tubun na hari-hari di partulangan minuta dinamulak kamu kamang bau
Eda, tu bagas munabe. Di perdalana kamu tung sujadi marmara. Sahat kamu di bagas munabe, tung na sujadi mahua. Sama ni maju atas ya nau, coba dong mama. Jadi mau lihatin. Jadi sama itu di Hamuna. Amang baru nami lah nami foto nami. Terus di keluarga. Lah tinggal perne ina nata holongnya. Parsar mutual ne na puru namnya. Ame sudah huda muna. Rodo kami. Mapuan ini nomor ludu. Nalaho Tuhan muna. Bahite parsar mutual ne na puru naung sar mutual. Di mana merludu lahu buat kami tidak dah tua tirna harato pining kitong kina harato turu firma to dimuda salhubna nasahas huton di pasu-pasu tuhat paham di mana pasugit nang di pangaratoan nikmat angul. Jadi dika nungatah-tahap di parbuebir natabuan tarimok di dulu si pasatota di horong tabi obar di Parabolota di Parheleta ngamas goto abde tadi si ale mo lamaran lihat tamen non di hamuna kalay nami obar di horong masing-masing masyatu sama asa goto kami laho mangdesem. Jadi ada orang sahu pangido kami mula-mula sobah doh lihat asa doh nami doh kamu asa terus pasu-pasu ni di batang calonmu asa nang donong nami sabut na dua-dua sorong lo tiap dulu na nama si pajujuan sahata tu dulu kamu sahata tu tuhuan asa marhitei jupang na jinalahan jala dapot na ni duluan ahama na ni duluan ni asa uju purba uju akola uju pakat ujian tebal. Marhiti ulo ada parsar matuaw ni naboru namyo di pasu-pasu tuhat taham takas samu maduma jala takas samu mamora. Matutu. Samot dia be ulus penggabi na pasaton nami tuhamuna ulus na gajang mai gajang ma baritamuna si torok rabu torok pinok paramuna ulus na hapal ma pasu-pasu ni debata sahaponon na nalaho tuhamuna. So ni mahata ni ulus si pasaton nami tuhamuna lain nami boto nami nang bere nami amang parmisik nami nang mahami mamita bodam kami horong ni hula-hula si majukot tidak na tua-tua si ajur mula-mula si ajur mula topa badamang godang mula-mula payuton godang soba. Nang mahami marliat lau pasat tulus panggabi itu lain nami iboto nami bere nami boru nami asari dok na dua-dua binuat tanuliat binatu pinggap pasu hami nang marliat pasat pasu-pasu marhiti ulus panggabi si pasatom nami asa marsahala di balian marsahala di huta marsahala di bona pasugit marsahala nang di pangaratoan baik damang gondang sahala.
Jadi Sabuna naking akahata holong akahata kasu-kasu anjak banyak itu macakon dari goto dini akaya rakon namanya tujuan nariom di masa tamu siap kerja cari perbuatir asal dia mai itu sangat penghatan itu asa firma kok di bawah pasalongan firma itu dinamis aluna di cuma pada di pasalongan nang songoni mah itu di masa tabura kerja cari itu serbang agak banyak itu ada kacangan mun herbang pas-pas di kata tu anak tu muna jalon na jak kata kina mangi asa dalam nabi sudah tua asa lama si dijuang lemak masuk di babuan marang tu dia be anak pun namanya mengalaka kau semuanya sudah dihuta song-songin nanti di pengarat tuan mari tuan ini kerja nami nang rumah kami ada bakal kamu nak tu song di peda di sopan nami kerja nami las marah di badan muna las marah tidak guna asal aku masuk ke hati yang itu nama dok dan sudah turun nak kesesakor jadi badia dan sudah dapat tolong raja di dahula hati pesipati di tangan dah susah dia las marah di badan muna raja ni asa kita kami pedang nami apa musik nami lebih emang kau ya. Asa udah ketok kami jo raja ni dahula nami bedamang ngajong musik na alang-alang diri asa tekas susuk kami dahula nami. Songoni perda ni sopan nami roba dapat kamu nak dak kolit nami dan tus nami moga betung nama kolit kami asarong roba so akak kau tidur letak kau pemunong berdia semua anggo nama tulis akar aja nami atong dorong nami masuk pada konhatan nama curah nama dok asa bagot orang bersalto duduk yang nomor rupiah orang semua sudah jauh nami nama jalo songoni mah tiba dan kami nama raja pemurung muna sibuk poco mami raja nami Ima tutup mau lihat muna buru nami nama ngalian ipas kami nang nama calo Ima songoni mah hata siap kami udah muna salugna amang para musik nami tidak boleh tio bilang depan mengatakan tajamang magodang si tio badung matu asa Sanari tak terus
muna no pasu tua muna. Hai masih itu sebenarnya pada data perkembangan Papua tua muna. Soal hal itu dua nam kamu. Nomor 10 pintu juga sepuluh. Hata pasu no tidak muna sedula. Kakak sebenarnya apa muna itu jauh. Itu. Buat hari mah asa ini dur tujuh benda lori. Hata pasu no saat tua muna. Di pas-pas itu ada itu kekini memu, saya nomor muba, saya nomor mose. Itu. Sah masuk, sah masuk butian. Nunga sahat anu tataruan ini nata nama itu nana sobat pun, nah nama di luar nono tu karena. Jadi mereka bangun suatu titik nama bukti pak. Itu. Amanami ulanami, seluruh nama yang menurut kami. Raja Nina Paradatan, Raja Dua. Raja di utanami, Luima selalu dari raja di hula-hula nami. Mau lihat godang di pasar rohan nami Tuhan muna. Di siala, dari tirang kamu laun persahabatan di nangon. Saat justru harian sikap lau pertaruat taba dan berdenaga 12 roh. Selalu nakahata pasu hata pura na perasaan muatu kami na sa sumudong. Saya dia matu tuan di tengah asu mamat tanang artu di bata. Bisa hapong mai tu hami. Aka hata pora na pinasahap punya kamu raja. Hasang dia gabi boy noni. Sada bau hali di hami. Dil bobi mari hami tu di dai nangon. Sabun tak kariso ko Tuhan. Boya matu tu. Lang dapat kasiro hari hami. Pasir-pasir ni anak keluar. Song-song ni orang dihita. Pinaparni umat tahun nunggu orang angki kaito pasu-pasu ng tasalo sila kerajaan na tua-tua naik kodro jalot cai kunong tato lagi asalam tabar pasu-pasu ini hita hidon na taula sa yon na mga pasu-pasu do hita jalaaw nunggu rekia pasu-pasu ini tasalo mulai maruju ini na mo sapi tu sa darion tari na hiedori sa darion las di rohe di hita mulai nama buah kita nak kisah jauh memang toho bersijong-jong Tuhan itu hamil nuraku dah kirim rohan tak kanggi dah songoni dah tua-tua tau alem namanya yang maruak kerja dah tua-tua dah dihita toho roh apa yang itu nai dari geroh haru kita habis sulit jadi dia akan nangsal buyak kanggi maka itu di buah rumah tahun mai suri tu inganan persapina bagus jesu soalnya orang dihunaka rezana dekat apa suha tawuran apa sama Tuhan kami soalnya tidak dua orang nami hai berjulat-julat main nama berjulat-julat siapa tu julat-julat nai bayi nomai itu tahu angka kata palsu nak pasah muna Tuhan kami tahu saudara saya wapu kami mai martongan di jauh mau lihat mas siap kami orang di nomor di 260 siang pukul 160 tulu Mardalanau sonari tuha sonangani Ganupari lam Jepang tikiki sianada wida hati uron sianada wida hati uroni sidang nang tol khasro di sini.
amatean bagasan pamonangan alai dosa sorok ni amatean jala pati hidu guguni dosa alai mauliate matu de batanang mengalihok kamunangan tuhita marhiti-hiti Tuhatta Yesus Kristus. Haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan de batama nami na di Banua Gijang nasomarnula nasomarujung do jala nasolo sudah doa kakaumu. Alai lam moru lam sudah do bohal nami di tanoon jala hatok do hami lau sal kusian hasianganon takas kuilala hami paidaida dongan nami nang jinomi tuari nasora sudai nungasal penguluna di tanoon nunga ditinggal hun sude napi narhamaul nai sai paingot mahami di hasusuda ni bohal nami sai parrohai mahami mamilangnya karyari nami asada potar rohana bisuk kami anggia tarsungkul hami mamikiri ujung nilakan nami sian tanoon pahot hapor sian nami tuho asa marhiras ni roha kami muse maninggal hon pardangolanon laho maddah toko pukut sayasi maroham tatap apuli pargogoy sude natinadikon ni inanami nang jumol on akkadongan na akkatodong na rodi sude akkana solhok tuibana asaunang madele na sida diarsak ni rohana sida sailam taiti jalatu rohanami sude na tuho asalam malunguk kami di nganan nasonang na dilapung ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita musik. Mari kita nomor terus 5 buku lalu 50. Lo asau asalau tu Yesus tu nadau. Debataku asadila bungnau Asini roh hamadi hamudu da Mesia Tuhan debata dusin anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Oras mari kita saluna. Damang dainang nahina holongan talumu bima sudi hamu tahe ko parani dainangon. Opong kumisar to umar paung nang ta padu-padu. Ujang mahatani debata namanggohi ulaut tasadarion. Jala dihiri kuliata gabi pangapuli mah hataon bihamusudi natinadikon ni dainangon keparanna kujahamasian tulu Yohanes lada ayat 4 songono mahatana Hodo las nirohakuno bulun muluhu bigi di parangehon akka anak kokku kasitongani kuja salinari Hodo las nirohakuno bulun muluhu bigi di parangehon akka anak kokku kasitongani. Di bahasa Indonesia dido, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ima sahat ni hatani Tuhatta. Kita saluna kuren itu hatta talmobi di hamusudi keparan di dainangon. Kasukum manuaing ada kasitongan. Apa itu kebenaran? Mungkin nggak soal tabigi jala atau do lapatan ni taring untuk hasitongan mana kebenaran on di versi pemahaman tagan mersedasada. Secara sederhana mulai do hasitongan sitong benar dan salah. Ido lapatan di hasitongan secara sederhana. Suharni hasitongan salah. Ini secara sederhana.
Halai tauji major pani lapau menulikit hasitongan na iya do na dimaksud ni hata itu hata di bagasan turbuho kebenaran yang bagaimana sasitongan konsep hasitongan kolestar do cupakta kasabuya tusata ima di bagasan diri ni Tuhan Yesus Kristuslah Tuhan Yesuslah kebenaran yang sesungguhnya. Dan adong dulu tahasitongan manang di dia pe, manang di saluhut ujung di portibion tidak ada kebenaran yang sesungguhnya kita temukan selain di dalam Kristus, selain di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudari molo di Tuhan Yesus do konsep hasitongan na sempurnai, na sitong situtu benar adanya yang tidak bercela itu. Ada di dok Tuhan Yesus taringut tu persoalan kebenaran non di budahon itu kita. Boido sesitongai tak inventarisir sada-sada. Kebenaran itu holong. Masuk mahitamu saya mengalapati holong di rohal. Kasih itu apa? Pengorbanan. Lembagas main musik. Atau HP halak nama ngulu di bagasan holong di roha namardongan pakok-kokon manang pengorbanan itulah kebenaran itu hasitongan ini boido dohono tanang hasitongan di bagasan holong di rohai holong najukpa di sitong marpanaju marsi pauloluan marsi amin-aminan di nahalak bala hasitong adui molodang sangoni tang sitong be jadi sebenarnya sederhana dapat ini akan oposo manang kadak dana nggak betul lagi nih udah nggak betul lagi nih udah nggak benar lagi nih puasa di dok udah nggak betul lagi nih alam memang naung niula honna naung pinarangi honna tidak pada koridor yang baik lagi nggak benar lagi nih nggak betul lagi nih, nggak beres lagi nih. Ima, nah sumangulu di bagasan hasitongan itu. Amanginang kurian itu hata tarlo mobi dehamu sude tahe goparan di dainangon las doroha. Ngilu jahan. Sabas nawar na tuwa ya teh. Sabas benar. Saras komatau kepeutar da inong na tuwa. Alai takira dapat orang guru dua nai mana para takuni go pasu-pasu di jalan umur naga jam go parana torok pahupunan ngamar pahup ngadi gijang himar nini marnono be kelas ni dainangon masuk ke kelas marodok beraung mulu di penghitungan di halapan luar biasa. Pahupu namar pahupu ini pencapaian yang sangat luar biasa. Alanido gede sormina dodai nangon dehamu sudah goparan. Asa nang ditongani perdalanan yang ngulumuna petutikin dan ro tang yang nami setongani huria songon pasu-pasu na jinalo ni dai nangon songonima jalomuna tutikin dan ro ala holong dohamu marna toras. Kuruk dari hataku hendak berdari ketika dong jalan mungkin saya luasun di batal war kasih pikiran holsok mana parkilon bulu semuna mana di dia pihamu maringanan Tuhan tamangan dia biarlah Tuhan memberikan setiap jalan keluar setiap persoalan naik konsiru pemula mungkin jalan mungkin naik konsi selesai Tuhan tamangan Tod dinaima menuduri hamu menunggu kamu di dalam pasito. Nah parkuri sehali molosono pehatan di debatan waing maju hita las di rohani salak na dua tu anak kon mangulu di bagasan hasitongan ima dihirin hudiat tadi hamu waing sudah goparan di dainamon hiduplah dalam kebenaran duk mahamu masih keholongan tabbani nau pinakudu homuna na sailaon namar haha marangi nama riboto asa tabbang si pasu-pasu jalon munu tujulan ni ariyo tabbani nao jika
Las ni rohani na toras mau lumangulu di bagas nadinggan ni anak konna. Hidup impian harapan ni Paulus tu si Gaius di Turkuhon. Kalau di Parangehon di bana ngulu di bagasan biar di Jehovah. Ima kasih tongan nau pinudahun ni Tuhan Yesus sama ujahan ni haporsiam. Marsiadu mahita tutur. Marsiadu masude hamu geparan di dainangon. Anak parumain bur helak dohot sude tahal pula pahuku maluru di bagasan kasih tongan. Di pasu-pasu Tuhan hamu tarapul mahamu dung borkat anno dainangon siya junuta dinanay suano toy banat pinganak para dia na pasakot kinani di pasu-pasu Tuhan mahamusan. Amin. Mauliate madiho Tuhan hasitongan hidok ni hatam ima hanguluhono do orang yang nami masada-sada laos pareahan nami mahi di bagasan mulu namion songon hapataran nang kinubus mo kami ala Jesus Tuhan namin. Kosko rohan namin parbuwe na hinalomohon ni rohan markite pagkanguluhonon di hasitongan ni dok ni hatami miyan may di mulu namin taklumubi sudiye goparan ni inanami upung kumisar buru marpaong naong jinumi sa kinari Tuhan suanon namin ma tuwing anak paradian ng parsakot kinani suan ma isudigo param na pasu-pasu ni laho halak cuma nasida makalaputi lo menirokam tua katikin itu. Amin. Mari kita. Mari kita nomor 320 sada buku logo nomor 6. Sai Kristus do nguluku lau mate utung do. Si masih holdo. Diramoti Tuhan debata maho laho luar do laho bongot olak nion rodi saliling-lilingna. Amin. Ditutup mah borkat kita. Mari kita nomor 155 buku logo 120. Hite Yesus anak lain.
Oh, ipul-ipul lagi. Betul. Masuk langsung. Masuk. Itu langsung masuk bukan? Pintu masuk. Macam itu kan? Masuk dia guys. Iya. Ulah pintu lagi bertemu. Tali nak. Iro. Terus. Menget. Mari dita turas tulup lonom. Sonang mamodom hona martuai. Nama radia sian ulau ni. Nani ulamu di hajol maun jalan namangi hutor tu surgo. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus si pangulu hami, tu tangammu pasahaton nami nuaing ina nami na tua-tuaon. Jumol hudok kami mauliati tuho, marning sude dengan nibasam akan apinatongommu, tu ina nami otagadingoluna. Tu asini roham mahu pasahatami bana, ramoti, podai, tugu-tugu mahami bero di sisol hotna, asalam sadar rohanami mangihutoko si pangulu jala si hokko pami. Anggia lam mangulu hami di bagasa kaporsia do pakakon nasitong. Mangasahon pakokok munabadiai nahumokko pami. Hatam nasitongi ro di bagabagam naso ulumubai mapatok-tokon. Dohot mangaramoti daging dohot to dinami tuhanguluan na saliling-liling na pinaradim di hami di Banua Gijangi. Amen. Ale terapia marpaung. Siatano do parmulan ni daging kon mula ki jolo gabetano. Alai tu hadde bata nama nopaho. Do Tuhan Yesus Kristus nama kokopo. Doktor di perbadia nama Johuriana. Tuhan ngoluan nasora suda. Ima mangaramoti hopai maro ari parpudi ari haheheon na balgai. Amen dinaroti kina begion ni saluhut halak na ditano manima suarana. Dungi ruar bema akasibahen na denggan hehe Tuhan ngoluan. Alay akasiula na jahat hehe tu uhum. Amen. Maredde hita. Maredde hita nomor teluras. Hehe do muse pamata ko sia tano mano. Suan mangulu bahenon ni tuha
Bapakku. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, rak mahita mangidohod di tangi yang alea manami. Alea manami dan menjang, sarang wajah magwarmu, sarang marajamu, sesama menuramu, kemosomun nadibasu, lema Tuhan seluruh nubuah serapari, sesama selalu sopan sanami, itu sebelum kamar dosa Tuhan, menangkan pengunjunan, pada manusia panaku, ayahnya marajamu, Sadi dongani asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama dot persauran ni to di perbadia maha musaluhutna. Amin. Amin. Saunari partikianon pinasa matusudi hamu goparan ni day nangon badabutano tangga siamu mabahik kamu mardonga tangi yang dibagas rohamu nabi. Kamu sama daraja yang sekarang yang mengalami kita nabi ya dong Papa hijau Rabu ada